alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallama taslima. eyo si koreji yetɓe sehilaɓe oɗon gandi toujours mi addana on vidéo tan beltinatɗo pulago hande en touba 17 safar oɗon gandi on naneno kharajtu yawma sabti samina asar khidmatil muhtari fi chahri safar. hande garɗen gonduɗen e moƴƴo mo gandanɗani heure mo katiɗa ɗum hene yaaha ko ɗum jokkere enɗam l'islam yahata enɗam talibagal enɗam bandigu woni cheikh sidati sadibou Coumbo walla mbiyen cheikh sidati mbo sohna Soadou mbo cheikhna cheikh Saad mbo cheikh Ahmad Ndiaye gorko moƴƴo tedduɗo keɓtinaɗo Touba ɗo ɗo gaari oto mum o han wona mbo foof garata ɗon oto mum ɗo o appartement ni no mbo yaajiri ni no mbo yoɗiri ni no mbo fewri mbo teddinira cheikh Ahmad Ndiaye hormo mum ɗum hollita kone tigui 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 mboni jokka enɗam l'islam mboni jokka enɗam bandigu mboni jokka enɗam talibagal hen wonde moƴƴo le général cheikhna cheikh Ahmad Ndiaye woni cheikh Ousmane Ndiaye al hidaya ene wonde jignaɗo ceerno moƴƴo teddoɗo woni cheikh Sidati Sadibou ene wonde miñiraɓe teddoɓe serenɓe ene hen heptina cheikh Abdoul Karim bo cheikh gorgui cheikh Ahmed Saad Bou cheikhna cheikh Ahmad Ndiaye yo cheikh gorgui mbo cheikh Sidati mo sohna Soadou mbo cheikhna cheikh Saad Bou cheikh Ahmad Ndiaye heeɓe gondi han ɓe gaari ɓi daraniɗo cheikhna cheikh Ahmad Ndiaye oɗon gandi relation cheikh Ahmad Ndiaye cheikh Ahmad Bamba koko waɗi spécial ala kulli hal al hidaya ani joɗoɗe sehil ma gueɗo ma moƴƴo mo gandanɗani han kala darɗo vidéo mum o haɗa barke cheikh Ahmad Ndiaye ma welto saabu ɗum wonɗo mission cheikhna cheikh Ahmad Ndiaye woni jokkode enɗam l'islam par rapport han 17 safar eɗen payi janggo 18 safar ko ɓuuri hen hawno noon han woni jofde aljuma cheikh yero hen en mbaɗi han ɗo haani walede cheikh Sidati o ɗi Soadou Sari ko cheikh Ahmadou Ndiaye o herto cheikh Ahmadou Ndiaye waliɗo joom 18 safar lebbi tati est ce que lebbi tati cheikh Ahmadou Ndiaye wonti ɗum cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wadde so tan ari han waalidir galle mum jofde aljuma cheikh Ahmadou Ndiaye waalino ɗo jofde aljuma alhamdulillah rabbil wonde waɗi lebbi tati fof sikki ala jofde aljuma tawi ɗum ɗo ɗum taki central cheikh Ahmadou Ndiaye tekam heew doole yogi leer cheikh Ahmadou Bamba yogi leer cheikh Saad Bou ɗum koko mawni sa yi sin Touba ferarar gorko no mun si wona rasulillahi wi ɗum miɗa ma yiɗi naggam so wona cheikh Ahmadou Ndiaye goto fiira wimiɗa ma yiɗi tokorade est ce que saabu o ko waɗi yiɗi mum annore nuru nubuwa omo roni cheikh Saad Bou wona ko wiɗi ɗum woni kalib ba wiyata ko wa ajabul ujjamu fil buldani to qalatul admani bil jismani est ce que ko ɓuuri ko hawa lesɗele e aduna ɓuuri ko hawede cheikh Saad Bou ko jascodirgol ngol cheikh Saad Bou jascodir ƴiƴimeje mabɓe heɓɗiɗ eywa jaam gona wadde noon jarajef cheikhna cheikh Ahmadou Ndiaye jarajef cheikh Saad Bou jarajef cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul alhamdulillah cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul noon ko jiɗɗoɗo cheikh Ahmadou Ndiaye no feewi herto ɗum taki min jiɗmi cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul saabu kala mo yiɗi cheikh Ahmadou Ndiaye min ɗum est ce que deko yiɗen ɗum cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye wiɗi cheikh Ahmadou Ndiaye ne jiɗnoɗo cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul koɓe yiɗodirnoɓe gotam mumen foof ene jogani goɗɗo hurum e cer e yiɗde mawde saabi Allah sen han mbaali résidence muɗum Sidati so jarama jef ɗe natɗen wuuro ngo nde garɗen ɗo ɗo rewa ɗi kayitaji ɗi signature uji ha essentiel yekkiti en mo nawi en deuxiéme étage ɗum ko liggey mawɗo cheikh Sidati arani tan leliwi min comitade cheikh Ahmadou Ndiaye nono yaɓɓo kosɗe muɗum huyfi ene yaaha yimɓe ene jokka enɗam ene ñootani yimɓe ha wawi ɗum day ɓen immima han tan dofni oto mum gaari o takta ɗum waddede résoir de appartement mbaɗo ni filmu appartement o yi wallahi logement ji ɗi wallahi ndeysan e machallah wallahi ɗum ɗo wallahi wallahi ndeysan jarajef ma wallahi jarajef cheikh Ahmadou Ndiaye wallahi kay ndeysan woni foof ndeysan assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah